hem bedenen eğitiyorduk, ayrıca bir müzik dersleri yoktu, hem de onların öğrendikleri şarkıları seslendiriyorduk. Okul ilk 5 sene içerisinde hızla yükseldi, tam bir Çerkes okulu oldu. Terbiyeleriyle, görgüleriyle, insanlıklarıyla, kendilerine kazandıkları güvenleriyle, kazandıkları beden gücüyle Ürdün'de fark edilir oldu okul öğrencileri. Gel gelelim bunlarda konuşma sıkıntısı vardı. Derste öğreniyorlar ama konuşamıyorlar, zahmet çekiyorlar. Bu konuyu okul yönetim kurulunda hemen her sene büyük toplantılarda dile getirdim. Okuldaki öğretmenlerin çoğunluğu Çerkes'ti. Bu öğretmenlerin kanunlar el vermiyorsa kendi dersleri dışında çocuklarla Adigece konuşmalarını istedi. Bana verdikleri cevap, öğretmenlerimizi Adigece konuşmaya zorlayamayız oldu. Maalesef. Bunlardan hiçbir şey olmaz dedikleri o çocuklar pırıl pırıl Çerkes delikanlıları oldular. Sonradan bir takım okullardan getirdikleri, bunlar da Çerkes çocuğu diye getirdikleri güruhu gördüğümüz zaman herkes de anladı ki arada korkunç fark var. Demek ki okulda çok güzel şeyler yapılabiliyor. Eğer isteselerdi orası bir Çerkes fabrikası olmaya devam ederdi. Devletin istediği de bu yöndedir. Ama maalesef bir an evvel Araplar içerisinde kendilerini kaybettirmeyi isteyen insanlarımız var. Halbuki Arap diyor ki, asil Arap, kendi soyunu kaybedene biz değer vermeyiz diyor. Buna rağmen bunu yapıyor. Bu uygulama bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Eğer Kafkasya'da da gerçek Çerkes okulları açılırsa yeni nesillerin yetiştirilmesi mümkün. Sadece dil değil, Çerkes şarkısıyla beraber. Dil, bunlar birbirlerini tamamlayan şeylerdir. Daha fazla kısaltamadım, özür dilerim. Aslında bir ciltler bu. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Orada yapılan eğitimde kullanılan alfabe, yazı dili, Arapça, Arap harfleri. Çerkesçe konusunda mı? Evet. Hayır. Onlar Kirit alfabesiyle Narçik'te hazırlanmış kitaplardı. Teşekkür ederim. Başka soru olursa teşekkür ederim. Harazapok, Cankat, Yordanem, İcaş Nami, Dışarı Davas, Dışarı Davas, İcabı Dışarı Davas. Taşı muhayme, İcabı Zavapışını Fıtırağı Uşutma. Uş Havu Fıtıcı Uşutma, Zgorhan Kuzapıcımış. Adı Yordanem, Yaşan Arkaya Aşağı Vakaya Uşutma. İcisa, Çarşı Murdejim, Türkiye'm bir okuruz tehdit, Kızayek Ocağı Türk'ü Zalımızı koyuş. Nöbet Yevkava söz Gorza Harzav Şıtkım. Söz Harzav alfabetim Tevkava, Latin alfabetim Tevkava, Gorza Kazalvaşi. Arpşadayt Hamjim Yakıyağı Tava Kazaltavmış. Hava Ecipstu, Navaş Jüzan Şari, Saçyaşı İgon Tvaşımış, Türkiye'm Sıt, Asanıra Nadigam Zece, Asanıram Tevkava, Çakır, Dejakır, Dimdejifakır. Soğumem Zerşoğazaşi, Minra, Şira, Hıjra, Kırağam, Demdeş Kokar, Şakır Kırağaymışçı, Zavurbanım Kıt, Usımıcal, Smacım, Smıcal, Mitsallahı, Năjhı, Zip Zerediş Hane Yapcısı, Kubham Kakakva, Demdeş Kokam, Yapırava Zugnatak, Çımsi Dişhar, Tanşı Az. İtanış Afa Katejunu, Năjhut Kamnımı Zaman, Varham Divusan Kveşyari, Abham Yavcı Hamış. Arzı Davacawa, Montak Türkümzeli Fabu Ofay Uzca, Manjahun ve Dikotrikwekum, Dibzat Tumajinkwe, Dikhabzat Tumajinkwe, Dişhab Tumajinkwe Jari, Adga Okham Yavcı Hamış. Ava da Okham Yavcı Hava Mo Zgatatım Jiahu Deva, Minra, Şira, Dlışka Şoham, Paştaham, Baştamuzanıvar Ehşalimi, Tsukari Magam Bavaju, Imam Sauju, Yavju, Vajadimi, Adgami Zakhan, Tafuzijin Kofu, İkaz Şaşra Şıra Bülden Kuca.
سادقة جاء ويكتغم أدعو قاتل ويتغم ده أدعو الشؤ جاء ويخرطها أبي وزجة من رشي مرأي يغم ديمقراطية كدوز خمسة عشرة مشروطية جوات راتب كوزة جادية وزة جادية سيئة ما بيسان ديمقراطية تبنى كوزة أبي جاء كويت نواتك سوخم يا أخا يبقى كدو يعمل بوجو شتا أدعم سادقة جيفن خواه نواشتابكم ششن أبزر ششن جيف خواه زرو خود يعني كر زكاة شلبي يكل شهر يأكل تو جنرال كر يأكل تو إجراش كر يأكل تو خاصة يوفا عاديها زد أبوك نوا خاص جاي خاصة يوفا يا فراوي جاوبر سو خمسة كم هو يوشور جبسات يجلا ما رجع عاديها زد مقعد ففي بزاف في خابزة زكودش بزاش زكودش مع خابزش فرق بين كويكم شم في قواساش عشان في قواساش فن في قواساشي أخذ أوك حرز يفحى قراري في دبسو هو في بزاف في خابزة في خنا نبرو واسع كوش جبان كده هربيتو جبسات يعشان عباك جالس هو غازيت كده وجاء غازة جوية غازيتر يعني هو كده وجاء مين ده شيء بربش كوزين كاسي غازة يعتبر أصلاً بزاف كده تركب بزاف جاء تجاه أبي أنا أدرب زوجي كيكوش إنسان. تكتب ورا نارتكم يا نارتي كوس نارت خبار كم يا شو ورا هم كيكوش إنسان. يتانا ورسا ورا هم تراها إنسان. يتانا كمش تشوف كر استاتيا كر تراها إنسان. أو قرار قدام أبوكو ور وجبهم كيف خاخ شملكم جا. غازات غابسونر خيددا. هيك جبستو شاكم قاقشتما في الجسمين ماي كوبي نانشيكي قرادر قادي عرفت أبى بوجيت قابل عرفت أخش قابل عرفت سوف بجوا نوازوك يامو أبى يلش عرفت يراونا يام صوبش بقول ببى قرادر قادي عرفت أخش قاري عرفت فروا أقوم ما يروحوا نرجع في فروا تقوم نوازبر دقيقة في عادي يعني جبان كذا بس بقى بنص ساعة سنة أروح بقى فروا وجبار أدربزش أنجيل ديتانا سورة زكاة زاكو هذا الزراعة فروا ديتانا أغازيتم قشتايا فريو خور ألفابيتو خورا ألفابيتو خورا تشرا مارجا جاء ده ديب زاد غبسون حاجة ده تكنكوي ده متخوا بزاد غبسونو وناهم شاقوا قوي بسقوا ديج أفتوا بزاد سونو بزاد غاشم كتو حنكويش شأنغام كتو حنكويش عمش حاجة تكنكويش ياري تكنكوه ولا بيرامش زنقوق زبيوياش تبيني ده تكنازم فحذر تكبر تكرقاف جاي بعدك وعمري خاسرة هناك شيء عشان يجيب سودا تشيلك وبيشمع يا عمري يا ده أحمد جاويد باشا جوا جنرال ورم ألفابيت زيادة باشا كافكازم زهرت سوري يبت خروج نجيب سويا مزيلمازي باشا ربي يرولش ده تكنا كافكازم زري يبت خروج وفهمي دنيا تبزع سوري يبت خروجي يزم تكبر تزكي غوفا تكبر تزكي غوفا يزم يا فهم شوطات فاب جو الفابيت غشوات زكاة غوفا جيو أبودو بشق هوا يتانا على غازيت بشرا هم شوا غازيت الرابحة هوا يزم كلتبو تاري وزاوشتا هر تاري وزاوي وشب كوفار كردي إخوان خوي وقتهم كانوا ما بدوك زي بحمر وجاري كل كوفار وسط زريق كورجان كورجاني زستاتي زاكو يزم كريغاها غازيت فمبوزوف مسكوفا مبوديز بوكفا كود حرف كود خط جوا أبوديز حرف بخطكم خطر حرف خطر دابغا شكوشة شكوت عقد زغور أوار ذكر حجمي يقول توصيف تمشي يومي ستفي على جاي